Bog svima, Edije, a danas igramo preljepu novu Forza Horizon 5, igru koja je izašla prije nešto više od 10 mjeseci i koja obećava stvarno puno po pitanju automobilističkog gameplaya i preljepe grafike. Igrat ćemo je na Xboxu serije S, vidjet ćete kako je stvarno ova Forza onako veliki ima napredak u odnosu na prijašnji serijal, tako da ajmo pokrenuti igru i da vidite o čemu se to radi. Kad pokrenete igru, kad stisnete na Start New Game, dobijete odmah opciju da odaberete neko od ponuđenih imena za vašeg lika koje će se onda koristiti unutar igre i ja sam ovdje našao ime Edi, evo ima moje ime u ovoj igri i baš mi je to drago, tako da ću moći čuti svoje ime dok ću igrat, možda u nekom razgovoru ili će pisati onako na nekom eventu, na nekom autu, na tablici, uglavnom jako onako simpatičan detalj. I evo sad kad sam odabrao ime mogu napokon pokrenuti igru i evo odmah ovdje vidim da ovaj kontroler, tu je sad objašnjeno je kako se vozi, kako se koči, kako se daje gas, ali ajmo reći da ja to već sve znam, ja sam previše veliko muško da bi ja sad gledao i čitao te upute, znate već kako to ide, ali da šalu na stranu, igra počinje, Forza Horizon 5. I ove scene izgledaju jako dobro za početak, gledao sam malo trailere po internetu i vidim da je onako igra grafički stvarno, onako to je vrhunac današnjeg gaminga što se tiče grafike, pogotovo zato što je ovo, radi se o ekskluzivi za Xbox i ako ovu igru mislite pokrenuti na nekom kompjuteru, na nekom PC-u, treba će vam stvarno jako snažna konfiguracija jer kažem ova igra je baš onako opterećujuća za sve kompjutere. Evo vidim tu na početku jednog Mitsubishija, neki Jeep Compass ako sam dobro vidio i naravno jedna mečka crvena. Jako lijepe cut scene, ali ono što mene ipak najviše zanima je onaj trenutak kad igra nam da kontrolu da vidimo kako su oni to grafički napravili, optimizirali i s obzirom na to da je ovo jedna igra koja je dugo najavljivana, očekujem stvarno onako jednu next gen grafiku. Ubrzao sam malo ove cut scene, zato što smatram da možda, moglo bi to nekom biti dosadno ako tako dugo traje i evo ovdje smo na ovom dijelu sad kad zapravo sama igra počinje i piše press A to jump into the horizon, pa ajmo to napraviti i vidite sad ovaj autić znači sa padobranom slijeće dolje u svijet Forza Horizon 5. Ovdje pišu ovi subtitlesi i ajmo vidjeti kakva je grafika u ovoj igri, da vidimo. Čini se da je stvarno perfektna. Na početku onaj prvi boom kad dobijete kontrolu, čini mi se baš onako, odnosno vidim već sad da je ovo je vrh, kažem, današnjeg gaminga, kao što sam i rekao, vidite ove refleksije, osvjetljenje sa svih strana. Osjećaj vožnje je pa jako zanimljiv, kao da je malo više onako simulacija, čini mi se sad. Ovaj kontroler onako vibrira, pogotovo na onom kad se mijenjaju brzine, ono točno kao kad se kad se spojka stisne, šta ja pričam, automatski me baca da pričam na engleski, ne znam zašto, ali nebitno, uglavnom svaki put kad promijenite brzinu, jednostavno zavibrira vam taj kontroler i to mi je nešto onako na Xboxu šta je, tu je Xbox nadmoćan nad PlayStationom koji isto ima te vibracije, ali dobro, ajde da sad to ne pričamo, uglavnom pričamo o igri, znači igra je stvarno preljepa. Ovo stvarno izgleda grafički perfektno, onako još traje prvo iznenađenje koliko je ovo stvarno lijepa igra i koliko ovo lijepo izgleda sad na ovom TV-u i ja vam to odmah sad snimam i pričam onako, pa taj neki prvi dojam. I stvarno, ako hoćete onako jednu lijepu igru koja će vas prije svega zadiviti grafikom, kako to izgleda, kako izgleda to vizualno, onda je ova Forza Horizon stvarno onako dobar izbor. Iako ova igra dosta puno košta, znači ova je igra koja košta oko 400 kuna, a ako kupite onu neku Deluxe Edition onda čak i oko 500-600. Tako da je onako malo skuplja igra i evo sad izgleda da, sad će nam igra da malo provozamo ovaj drugi autić i tako dalje. Gledao sam te neke trailere, uglavnom da, to je tako uvijek na početku, oni to sad naprave tako da, a onako da budemo fascinirani na početku mogućnostima koje daje ova igra. I odmah sad primjećujem da vidite kako ovaj auto se drugčije ponaša, mislim normalno
vozimo ga po cesti, onog smo vozili po onom nekakvom pjeskovitom području, tako da ovaj auto baš onako lijepo drži cestu. I opet moram reći stvarno, ovo izgleda prekrasno. Ova igra je onako, prvo bi ja rekao što će vas zadiviti je grafika u svakom slučaju. A sad idemo dalje. Odem ja s ceste, ja ovo pričam, zapričao sam se i odem ja s ceste. Ono što sam još htio reći na početku, čini mi se da su ovdje dosta onako ubacili taj jedan simulacijski dio. To je naravno arkadna igra, a znate da je kakva je Forza Horizon, znači ima tu svakakvih onih staza, ludih i tako dalje, ali vidim da su ubacili taj jedan simulacijski dio, voda jako lijepo izgleda. Pogledajte ove kapljice na zadnjem staklu ovog auta, za koji uopće nisam siguran koji je ovo auto, mislim da je to neki možda Chevrolet sportski, ne znam, ako sam sad bubnuo napišite mi u komentarima koji je ovo auto, ali kažem, u ovoj igri bi trebalo biti i čak nekih auta onako malo starijih i nekih auta koje možemo možda vidjeti na cesti. Ono što me posebno zanima je Opel Corsa i baš se nadam da će taj auto uskoro biti, da ću ga uskoro moći kupiti, otključati i da ću uskoro to moći snimiti. Evo nekakva oluja pješčana, ne znam šta je ovo, ali sve se slabije vidi i ovaj kontroler dok igram se dosta trese, onako, tako da eto. To je onako, mislili su na sve. Kažem, ovo je baš ekskluziva za Xbox. Evo sad se opet upalila cut scena i tako da, to je sad ono tipičan početak. I da vidimo šta će sad biti opet neki aviončić kao i na početku. Pa da, sad idemo skočiti s trećim autom i onda ćemo vozikat taj treći auto i onda će nam igra pokazat. Opa, evo nekih pelikana. Da, ova Forza je uvijek onako ima taj jedan vedri onako stil igre, da to tako kažem, kaže Thunder in the Jungle. Da, ovo je baš onako jedna igra. Ovo prekrasno izgleda, ovo je Porsche, ne znam točno koji model, ali vidim odmah iz daljine da je ovo Porscheov autić. Ovo izgleda stvarno prekrasno, kao neki Uncharted, ali s autima. Znate šta je Uncharted, ona igra isto di ono kao, ima te vegetacije, prirode i tako. Ove biljke izgledaju onako nekako živo, znači ovdje na ekranu izgleda, ko da se vozite kroz šumu, mislim. Baš su onako lijepo izmodelirali ta drveća, vidim, i ove kapljice na ovom autu kako ostaju. Baš sam oduševljen s ovom igrom i baš mi se sad igra onako ta Forza, tako da snimat ćemo još ovu igru, a vi ako možete samo stavite like, stavite subscribe jer vidite da nemam puno pretplatnika, nemam ni puno lajkova, ali eto, nadam se da će mi ovo što ću sad u narednim mjesecima, danima i općenito što ću dalje snimati igre, možda pomoć da skupim malo više pretplatnika, pa ako možete, molim vas, dajte samo stisnite like, share, subscribe, da dobijem bar malo više pregleda na ovom videu. Idemo dalje vozikat našeg Porschea po ovoj preljepo napravljenoj prirodnoj stazi. Vidite kako su se i svjetla upalila. Sad ne znam kakav je model štete, to me onako zanima. Šta bi bilo da se sad recimo malo onako očešem u ovo drvo ili da se kucnem u neki drugi auto. Da li su onako napravili da se to vidi onako kao neko udubljenje ili je to kao i u prethodnim Forza igrama. Pa onako da se jedva vidi, ne znam, vidjet ćemo uglavnom. Ali ovo za sad izgleda stvarno fantastično. Vidjet ćemo sad šta će se desiti kad dođem do kraja. Vjerojatno ću ovo je prekrasna scena, stvarno, baš onako prekrasna i usporili su to, baš super izgleda. Evo ovaj me tip prestigao, ajmo probati prestići ovoga, malo ćemo stisnuti gas do kraja. Svaki put kad prođem kroz vodu onda se kao opet kontroler zatrese. Ajmo još malo stisnuti gas, probati preteći ovog tipa. Inače ova igra je podešena tako da non stop kao in-game multiplayer, koliko sam skužio, koliko sam uspio pročitati na internetu. Tako da kad jednom započne ta igra, kad završi ovaj početak, ovi pelikani su stvarno prekrasni. Evo vidim da se približava nekakav kraj vjerojatno ovog dijela staze, tako da sad ćemo vjerojatno igrati na nekom drugom dijelu. I da, sad ćemo igrati s još jednim autom, ovo će biti vjerojatno neki sad low, onako car spušten vjerojatno za cestu, najvjerojatnije, sad ćemo vidjeti, ali ono što sam počeo pričati zapravo, pa su mi oni pelikani preljepi omeli, da je ova igra znači podešena tako da ste non stop kao multiplayer, konektani na internet,
i onda jednostavno igrate s drugim igračima kojih ima dosta jer je ova igra relativno nova, izašla je prije 10 mjeseci i možete znači te neke evente raditi valjda s drugim igračima da bi ta cijela stvar bila zanimljivija. I po meni je to ok, osim ako imate, pa ne znam, lošu konekciju ili nešto, ili jednostavno imate slab internet, onda bi to moglo malo stvarati probleme, jer ne znam da li postoji opcija da se kao igra samo single player. Ja već sad dok ovo pričam, vozikam ovog nekakvog, ne znam koji je ovo auto uopće, ja mislim da je ovo neki Mercedes, stvarno znam sve aute i malo auta ima koje ne znam, ali ove neke kao supercars, sportske i tako dalje, te fancy aute, te onako malo tu onako me zablokira, nisam siguran, jer kažem ne možemo ih ni puno vidjeti nigdje, nego eto jedino u video igrama. Tako da, ali zato su ove igre i super, jer eto vidimo na ekranu te sve aute koje možda nikad ne možemo vidjeti u stvarnosti. Mogu reći da mi je definitivno najveći gust bio voziti onog Porschea sad malo prije po onoj prirodnoj stazi i stvarno je to lijepo napravljeno. Nadam se da će biti još takvih scena, da će biti još takvih utrka. Vidio sam da postoje čak i neke kao, a možete dokupiti u onom Xbox Store-u kao da kupite onaj neki dodatak za igru pa onda dobijete valjda neke nove staze, nove aute i tako to. A ja ću sad lagano voziti do kraja ove staze da vidimo, da napokon završimo taj prvi dio, taj početak dosta dugo traje. Ovo je bilo blizu, ovo se dešava kad pričam i igram u isto vrijeme, ali nema veze, jer nekako, pa ne znam, bilo bi bez veze da, ne znam, poslije snimam zvuk, tako da ja odmah to igram, snimam sve zajedno. I evo, ovaj auto stvarno brzo ide, iako ja nisam još do kraja stisnuo gas. Ovo je, piše ovdje 157, valjda je 157 milja. Da, ovo mi izgleda kao da ide brže od 150 km/h, tako da pretpostavljam da ovaj brzinomjer funkcionira u miljama, tako da promijenit ćemo to poslije. U svakom slučaju, to bi trebalo napraviti. I evo ga, to je to, to je vjerojatno sad gotov taj početak igre. Da, ovo je mečka, vidite, dobro sam to procijenio. Mercedes, ne znam koji, ali neki specijalni Mercedes. Da, dobro ste čuli, moje ime u Forza Horizon 5. I totalno mi je drago da moje ime postoji u jednoj ovakvoj igri, tako da, eto, ovo je veliki plus od mene za ovu igru. I vidjeli ste sad sami početak, odnosno završetak onog prvog dijela igre i početak onog normalnog dijela igre kad ćemo dobiti kontrolu i kad će nam pokazati kao cijeli svijet igre da možemo ići gdje hoćemo. Sad će vjerojatno biti da odaberemo koji auto hoćemo, inače ja sam ubrzao onaj dio di kao radiš svog lika, a di kao, ne znam, izmijenjaš kosu, oči, obrve i tako dalje, te stvari. I sad ćemo vidjeti šta će se sad dalje dešavati. Ono što mi malo ide na živce, da vam kažem iskreno, je to što nikako ne mogu ubrzati ove cutscene koje bih htio ubrzati jer mi se totalno ne da sad gledat, znači, ali jednostavno evo stišćem ove sve gumbe na ovom kontroleru i nije ih moguće ubrzati. Tako da ovi developeri baš su rekli, baš ćete ih gledat, nećete ubrzavati, baš su odlučili to tako napraviti, ne znam zašto su to tako napravili, ali eto. Sad vjerojatno, ovi auti se sad spuštaju i sad ćemo vjerojatno birat koji auto hoćeš, na početku igre odabereš i onda taj auto imaš neko vrijeme dok ne dobiješ neki bolji. Tipična situacija kao i u svim ovim igrama sa autima. I mislim da mislim da ću odabrati ovu sivu Toyotu, mislim da je to Toyota, da. To je definitivno bila Toyota. A što se tiče nastavka ove igre, pokazat ću vam još u ovom videu samo početak kad počne, kad se otvori taj svijet igre i da vidite koliko je to veliko, da vam pokažem mapu i to, a ostalo ćemo u drugom videu. Pa idemo sad odabrati auto, vidite ovaj Jeep, Toyota i Corvette Stringen Coupe Chevrolet, ne znam to ni pročitat. Odabrat ćemo ovu Toyotu definitivno, nekako mi je i boja najljepša. A i čini mi se onako da je dosta brz auto, ali i da je onako fora za vozit. Pa ajmo nju odabrat. Kaže good choice. Ako sam dobro čuo, stišao sam inače malo ovaj zvuk jer
bolje da vi čujete ovo što ja pričam, jer kome je zanimljivo gledati ove cut scene koje ne možete ubrzati iz nekog razloga. Aha, sad ćemo moći birat tablice. Možemo personalizirati tablice, ovo je nešto novo. Možda je to bilo i u prethodnim serijalima, ali se baš ne sjećam. Pa mogli bi čak staviti registraciju od mog auta, mogli bi staviti registraciju od našeg auta, ali ajde nećemo to raditi, nećemo to stavljati na YouTube, nego ajde napisat ću, ne znam, Edi 0305, jer mi je to nickname na svim igrama, valjda od kad sam bio mali, od kad sam počeo igrati, još na onom klubu pingvina, znate onaj klub Penguin, tamo sam prvi put stavio taj nadimak Edi 0305 jer je to i moj datum rođenja, pa je to tako onda ostalo i na svim ostalim igrama. Pa ajmo to napisat. Ok, napisali smo uspješno ovu tablicu i sad ćemo dalje pokrenuti igru, valjda, ne znam šta će se sad dalje dešavati. Ajmo kliknuti na ovo accept. Evo ga, Edi 0305 na tablici. Ovo je definitivno fora, dodatak u igri i to su onako ti neki detalji koji čine igru, koji daju taj jedan začin igri, da to tako kažem. Ovi loadingsi su stvarno onako dobro optimizirana igra, nema čekanja, sve onako glatko teče. Ne znam, onako jako sam pozitivno iznenađen i mislim da ova igra stvarno vrijedi taj novac koji košta. Ova mapa mi se čini pa onako relativno velika. Nije baš velika kao recimo u onoj igri The Crew ili nemam pojma, ali dobro, sve je to onako puno sadržaja, pa ni ne primijetite toliko da se možda vozite po istim stazama. I mislim, pričam, tako je to u svim ovim Forza Horizon igrama, u cijelom serijalu. I evo vidim, ja sad već vozim dalje prema tom nekom novom eventu, prema nastavku priče. I to je to, ja ću vas sad pozdraviti što se tiče ovog videa, vidimo se u nekom sljedećem videu. Inače, snimat ću dosta igrice na kanalu, molim vas samo dajte like, share i subscribe. Naravno, to je najvažnije da dobijem malo više pretplatnika, da imam malo više motivacije za snimat ove videe, jer da vam kažem, dosta mi treba da ovaj video snimim. Onako, treba to sve fino izmontirati, treba to sve obraditi u onom nekom programu, da li Filmora, da li taj neki program za videe, tako da dajte samo molim vas taj subscribe, puno bi mi to značilo. I snimat ćemo sigurno dalje Forza Horizon, a snimat ćemo i Ark Survival Evolved, koji nekako najviše igram u zadnje vrijeme. Nemam pojma, ta igra mi je baš nekako onako draga, volim životinje i jako su mi interesantni ti dinosauri, ali eto da ne pričamo sad o tome, pošto je ovo video o Forza Horizon, o autima. Vidimo se u sljedećem videu kad ćemo dalje igrati ovu prelijepu igru. I to je to, vidimo se u sljedećem videu, pogledajte moj TikTok kanal, ako vas zanima, tamo su onako neki kratki videi i eto, vidimo se, bok!